ji sala 2014 û hatina Daeş bû nava bajarê Mosulê û heta nûke benka nawendiya Iraqê sizayên tund danayîne ser bajarê Mosulê ku borsayê ku bazarê pareguhoran bi fermî nîne wekû hewlatî dibêjin eger hewaleyek hebîtin pêdiviya bêjiya Xwediyê nivîsîngehê bû min êmanetek hatiye. اليوم بدنا نلاقي صعوبة احنا كمواطنين اما که حالاتی ما آستان کنه اگر مروفی حوالک در وی پارزگاهی هبید چه دلار بیت یا دینار بیت کشه دمی توور بگیری پدویه بیجی بو من امانت هاتیه دونو کاری بیجی حواله بو من هاتیه Berpirsê sendîka pareguhoran li Mosulê dibêje 47 kompanyayên pareguhoran û veguhastina para destîrdayî ne lê ev 11 sala ewan bi fermî kar nekiriye û bêbehr bûyne ji beşê parên xwe li benka nawendî û nikarin wek pêdivî karê xwe bikin. الحقيقة احنا كشركات محافظة نينوى كما تعلمون راستی اما که کمپانیای پارزگاه نینوا اوه 11 سال ام به بهرین جبش خو جبن کانواندی اوه 11 سال ما بهر خو جبن کانواندی نورگتیه و اف بابتا باندور خو کریه لسر آبور موصله ایرو حالاتی موصله نچار قستا بغدا بکن جبو هنارتنا 400 یا 500 دلار. Berpirsê benka nawendî li Mosulê wesa bû dengê Amerîka got heta nûke gişt kompanyayên pareguhoran mafê wergirtina dolarî ji benka nawendî nîne û bi tinê çend kompanyayekin ew destîrdayîne ji berşuştina para û keysên tîrorê. تمكنا من إعادة 43 شركة للعمل 26 شركة لحد امشیان 43 کمپانیان و گرینن 26 جوان دستیردای نجبو سرداریه به دلاری بکن لی کمپانیان دی بتن ماف دینار عراقی هیا و ما 4 کمپانی هنه ججوری ای اوان مافیا سرداریه به دلاری بکن و ورگتنا دلاری جبن کانواندی به باهای فرمی. Nebtinê parêzgeha neynewa bêbehr bûyne ji wergirtina dolarî ji benka nawendî belkû Embar û Salaheddîn û Kerkûk ev her sê ji destpêka serhildana Daeş bêbehr bûyne ji wergirtina dolarî ji benka nawendî û beşekê kompanyayên pareguhoran keftîne ber sizayên hikûmeta Amerîka li ser Iraqê bi mebesta şuştina para û qaçaxkirina dolarî û keysên tîrorê. Kawa Umer Dengê Amerîka, Mosul.